Sidang bro, sigi sak ID, sak ID tawrim si, ini refer terga, kesatan ba, natragana call terga, kesatan ba. Number 1 da call. I call ki status mitra tet contract tore. Lupa mengaku pesa kontra, lupa songa sudah di pesa redeem toba yate. Contoh signal refer and earn je I status dengan si I gimi ini refer to mi je punna mi mari sudah pesa na lupa kun matwa redeem toba ada lupa kun matwa je redeem toba ada I PTM number PTM bank PTM bank total da lupa terang ko pesa yang kai mari pesa buai da ne ai redeem toraga ne account ko da ko terdi account thiluai bro si app singa si kadang sizinna bani Sanga status biro redeem to biro successful hoigre hojik ai payment pesa laitra payment pesa laitra redeem to boya atre lore ai gi call call to ge zoom yam se sang call to biro PTM sang si kana ni sizu ya de ta tawrija ROMS ha ai PTM pesa sange haina lae message ta yo ai PTM pesa lupa kun mathoi sange haina message lae ai update tori konja pesa sange ai ngasai lupa 35 leibne 35 ko pesa mari leibne hojik lupa kya add tore dudi 35 dagi lupa kun mathoi add tore si pesa kakte adum khudak add tore akhone sigi sak app se kamai to pesa tangani habida nasi se permission toro si call toroga sak ID hangma kanggu do call togana ini edit tong sang si sangbiro edit sang bani hujikita so grace edit offer and deal live jita sangbiro offer and deal live sangbiro ka mathak kisina hojik August ki 31 bogi manungda call torok pesa tangi da bai status si yengina si igi status ta call prates rep pesa na lupa manga ka pesa kontra yauri akhona mi atopana call torok pana tragana call je tarnga madamda data on tawgano na mi atopana call torogati sang ID je pai do mi na call torogati call torok kuna ta call tawdi pesa tara aduga akhoi sang ID je pai be mi ka dadi pesa kontra dagina lupa ama bo gi logani phangani yam do refer ko se yam refer to biro aduga mayam puna pesa tan minersi